Say me sorry no pana meka regional minister we are waba asem na. Enye te say oye holy anase oye perfect. Ye won yoma ba ku mienu a me ne ne wa asem akiri ye beka ho asem. Me nia Franka Amoakohene. Ye won yoma ba ku mienu a me ankasa na me nia no me ne ne wa asem. But then no ye wo kwan e befa so aka no. But se obi ye bibia na oye ade a mo me support no. Obi enu wa wotene. Me say wo so come once obeka me nya perfect. Me pese me cry ma gia tum say me perfect. But se obi ya de pa a ye hu say ebi ntan si ye hu bi acha ye mo na baso. Yewura Franka Amoakohene MPP for muntie. Sa bridge na e wo sa atwema kwan no so no. Offenso atwema sa kwan na ye kan wasem. It's been there for 8 years. Makwa kofa sa de no so pen. Bridge no over 8 years nie eye MPP stronghold. Omu kan ye odis kampacho ma me hu MP kra no ho ni DC fo na no mu ho no. Na she all of a sudden onim de enti anu mani age no. Sa bridge no me hu no Facebook an for tag me no. And me share come regional minister directly. Me hu ya because nkofo nana de na ekoso bridge beboaye o. Jeff ye nefa sa bridge ne to so. Abrantie ne de bridge ne to o tag ye mu bi no. Na say e wo say ye hwe na ye nyoma ntem. Regional minister ya me send man no say hey this is serious. Ne yamu hye no. Yewura Franka Amoakohene. Wantena ne to so. E no de ka minister oba nso na tenare ho say there be ade we de e wose ye Atwemamponua district eye MPP stronghold NDC we need that Atwemamponua na Isaac Kwame Asiama ono ena na ye MP ena se set ose akoto na se eho ye MPP stronghold atwa bridge ne to so ntem na hwe bridge na asaya nipa MPP for na efa so Atwemamponua MPP for na efa so on say de ntia me catch us say to de bia wo se yesesa aban mu na yesesa aban mu a etimi boa no because NDC for so ani abre so meye ahaya ma MPP NDC ho aya kono on say de bia me catch us say NDC ne ba omuboa asanteman na mo ntia ase me nto ma aba ma NDC da afi kra ma nto aba Joma Hama me nto aba ma ne da e wo mi wiase ha me 2016 na me penasem obia ni maka wa hadada but NDC ba Ashanti regional NDC bon ho modern chain MPP for and that is a fact. All the monumental projects nyina no and e wo kwa airport anu ani age why na pay sika gu ho. And the airport phase 2 na na yen never say prempe the first IFFF no Joma Hama and the pace ka gu ho. And na Kufado pay phase 3 die be gu ho. Phase 1 phase 2 na yen kama no Joma Hama ukwa KJT asem ya ne basa ye Joma Hama ene ye de yentimi anya bi Atwemamponua all of a sudden ni etimi ama ade we ya tena hwa ni e wa regional minister Simon Semensa otiwa o kan na ne buafu adwuma e wo so ye onye na MPP for didi atem ene NDC for amount to abamu Atwemamponua no sankrofo no na etimi aye se bridge na over be 8 9 10 years na esi1 ke betimi akunipa no bridge we behwe young man now so a small boy 34 years no ono eno wa sorry anopa edi minister Honorable Kwame Abuja hwe adwuma omuye
all of a sudden that was the first place we mukoye. Say bridge no, e was say ye close bridge no near ye ho adwuma. Bra Facebook when you cast a proactive leader, you can proactive leader. Me say Nhyira Franco onye tini new. But adwuma wa ye so far no, ye better John Mahama ase. And I no pay me that John Mahama say omaye ni papa. Ni papa o dwene na so obesum sikadwa. And then abofra we ya mo so ya abofra onim nyansa no obaye no watimia campaign fo abom watimia mamame fo a na honorable Simon Semen setimi kasa mo fa mu jimi mfro nko no saa nkrofo no sese watwe o ma ban mu na ma ye kuntan wo krom ha mo bo sisi fia na ne ye ka hwe amuntie no saa young man we ya on oye akwada ohini bi se na akra ketwa no sa akra ketwa ni timi achese se wonim nyansa champanyfo ni bebre e wo krom ha akra ketwa na me hu se Job 32 verse 9 odifo Job 32 o se enya wona wanyini pi na nim nyansa na enya mpanyfo nko na ti atamu ase no sa akwada ketwa we ya oye 34 years oye original minister am hu se Job asam na okan no se wo kan nampa Nhyira fan na wani nwuye se na ya panya na wotia na adwuma e wasa wo ye ma wankasa wo MPP fo wantimi anye na akwada ketu a wonim nyansa according to mono watimi atake action say bridge betimi akunipa enti ye jai na ya ye ne ntentem na bibia ye okay ene da ho no Nhyira fan hwe bridge we kebe kunipa Mpenyifo ne ba ko kasa o se ya tena se ato aba ma MPP ato ama MPP ye hu bi da se regional minister ya ka asem no asori no akono fa ho bai ya jimi kra ma no MPP fo ne no mu regional minister no mutia no ye kan sem na no pa esi ano ahohoro kra ya jimi kra ma ne nsem hunu kra na nkofo ne ti Nhyira FM so ka regional minister ba ko Simon Semensa na me Nhyira FM mon kan kire Nhyira FM na me say na me fa ho bai me Nhyira FM me Nhyira FM and now you hwan wunyo bia ona me ka che so wunyo bia ona bu Simon Semensa me ntan wo ba na ho ahin dodo na wakoma nye na wunye leader enti na de bia na me gu so no sa nyoma nkitinkiti we na ne say ye support o wo si ye mpewa asem and now ka ho wa MPP ani magu ase and o ma lose wo krom ha wani nwu se obesori anopa na obi e ka Frank Amoakohene wani nwu Wani wu se obesori no obia e ka se Frank Amoakohene oye adwuma e wosen ka we wani wu enti bridge we KMPP for kebe gu ebe bu agu nipa so but yetimi akọ make sure say ye ma nipa mfa so biem e was here fixing. This is what we are talking about. We a leader, you fix the problem. We a leader, you fix the problem. And you make sure that you do the right thing. And this is what we are talking about. This is proactive leadership. Injin kedi. We adwuma we nan kedi. Ba ka na regional minister ba ene nye sika ene we say ese ene hwan ene ni sika ntia ene ntimi hwan enso utimi kɔ baabi na krobi so region foforo so bridge bu ya ne aye bridge bu o central region emrebi and 3 days ni aye sa kwan no now ba Ashanti region kwa na wo ka ho asema obi amfiu because according to them no omo ye de omo pe see the work that a regional minister ba yenche just less than 1 month. Look at what he's doing. Look at what he's doing. And Nhyira Franco Amoakohene, yeah, that's why. Busua na ye adwuma no. Ahwemampo ni bridge. She say ye betum said the be obia enkofa problem bia emma. Yentie ne kakra. Nenso mo kan.
No longer available for traffic. He's described the detour, the places we will pass, and we will help. We hope that the police will make sure that nobody comes. Today, we are handing over the site to a contractor to start work. Today, we are not going to go to think about it. The contractor will start work today. We are handing over the site to the contractor today. We hope by Friday they should be able to mobilize and start doing the things that they need to do. I wish I could tell them within 2 or 3 months, but I believe that the caliber of the contractor we are talking about, they should be able to do this within the shortest possible time, so that we can bring relief to the people. Nhyira 104.5. So this is the point.